nehaj srdit. Pa kak ti neš imel tlaka 200.000? Ljudi dragi, evo nema 5 minut, kaj mi je pošter ostavil opomenu od HRT-ja. Pa posluhnite, ovako je bilo. V utorok, da so bili mačkari, jaz sem tamo najlepše za stolom rešaval buncika, da neko nasilno na vratima zvoni. Rekel, kaj je mačkari, kakva je to sila? Rekel, mam stižen, strpite se malo. I ja odprem vrata i pogledam mačkara. Rekel, o, stigel si. Kad ti mene veli, službeno, dobar dan, gospodine, inkasator. Ja ga gledim en čas, pa si gruntam. Rekel, nikdar v životu sem ne videl niti čul, da se neko zamaskiral v inkasatora. Bog ve nisem. Ali moram vam priznati, da ste vi najoriginalnejšija maska, kaj sem danes videl. No, i porine ruku v žep, tamo sem imel 1,5 € i porine mačkaru, ne? I zaprem vrata. I evo ti ve vraga, kaj mi se pripetilo. Evo ti ve, Štefik, evo, no? Ljudi dragi, ja vam velim, jaz sem tako sreče, da se slučajno obogatim, ženske bi odmah počele ceniti duhovne vrednosti. Kaj boš? To ti je život, ne? Aj Bog.